Mwewola wa mundu mewola unalikile imani yusie kiuo ila enziwe sokoni wa atala niweza kuoneka itina wa kithito cha enende kutethanisya kuma muthenyani wa iyo banga imani ye nisithito siende na kwikinyia mabinda maingi na yune nthi ni maeleseo thatu wo ni kwithwa imayi ya lindwa itina wa mwako kuungamwa mayenda ungami wa ngwatanio ya Atala Housing wose matambia mametuki na kupeta muisyo u kati wa enende mwi wake ni woso ni mawabisa mapolisi na kutoa nyumbani ya kusubia mea kusipitalini wa Kangundo level 4. Boniface ni muthenya wa keli enende maitetheanisa kumantha uyumo unalikiega na gucoka kiuniki meutatavena uleru nthini wa mbonge kivathukanyo ila siale utethesia enende la makwatikana ni mbanga taithi rabembwa rescue team ko ya endi yako na polisi ba Atala vaikendo yendeze nondo kumeza mundu alikilelo ono mundu vaikendo vai mundu wepopo totikulia utongo ni kundu to wa Milan ni kimeando mebita ukethia kila kipopo belekelia wananchi zina nundu kundu to wa lemba kaunti ya na rescue team ya lemba libikie ba andu mai manje zimele mwabikie ba mwiweta uta withitwe muisyo mithenya mingi na enende gwikumbelwa ni mathina itevinda yambe enende kumantha mundu kiuniki ndo limalele kwi andu oso na ma boda boda na mavuko ma utugo meona jao meona thina nundu na mundu wa boda ni wa na lobe wa mabia na zoka ikwaba so kindu kini damage na kwangalika nga watu aimbanga ba mwambe ya unde ya mikunzu muimantha tane kolo leke uone mundu na mantha wana mikunzu yake uone ndaivasi zilika ba u ndaivasi ikadhika mantha chao ikadhika mantha mundu ingi maenda ungami wa Atala usinola wa mbeleli mwako ateo ungamwani koti kumantha matambia maulinda na kuvetea enende muisyo yu kwithiwa kiwuki katikati wa enende ane muisyo matonya kwa tonemo wau na ingisia nilasi isilava itonya ulikava onaekasia na ndoima kiwuki kivawa cha emi ma Atala alama ungamire matungulu maileitha mokite makamana thino la wiva na maineso vika na kiwu maleketi nae na kindu kiki kina miaka mbingi muno kumela chakiwe ibindane ila chakiwe ni maeleitha mosie jukumu nenda ni maungamiwe nenda maungamiwe kwaka kila maka baba maeleitha malindite thimathi ko Atala House ni twenda umanai meva na mundu witu umata na akateki wake ata nundu asu ni mathayo ma pa thimathi thaitiando yu kubika yu na manakana pea nando tatatu oni mundu wa karatu kwa ya baba Atala House nondo imatheno ndo ninyo mwenzie na imathene yenu na yenu mbado kithe kwa kio chenu tina thina nenu lakini ye mawithiro lokwa ni maenende ithieta enende matala titwa tisia izia kuona andu mathikara mathome aba ho ithieta enende kila tukwiko netha silikale ndi tukwata moka na tukwate mbau ithi ene tukwandamana na ituka maobisi ne menu na itu mekishua kana ume ai mobinga vaingi maenda tongo yonthe aza kwekulikila kindu kina wito na wikithikana matambia lama iletu ni moswa no kana enende mavetu muisyo yu na itwa nete maundu la metha maikika yu kiuta kiki nundu wa kusuvyo mathayo mando ketha imane kwetwa ibinde ya samwesi no yumbe syandu na yevo kwa ibinde yasa ni jukumu yala meibelani yoyote yule anayewanjibika ando mone kiweche umwa nundu ni hasa ndikwetha kilu the society and environmentally is wrong nundu andu kwetha mathayo manda kwetha onongeno aliko munthi kana one na tuisibe thabaili ata kumatala matungulu nyeni toboni mutesya